Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak kadagiti makunkuna a NBSB wenno no boyfriend since birth. Adumat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Aging ga adimteng ni Jomar iti biag ko. 2 taon mimet anagayan ayat ka ni Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi kat ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aging gatong palbiag ko. Banag a nagbiddutak. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Wen gayam, sa anak ang makigiddan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunan na ka ni Kevin? Wen, nag-text kami ni Tay. Naku na, adagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Sika talaga bakla. Ay nanta kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukon na. Ang amanyangay nga ruwan, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wen nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Di ka man, friend. Kat no damag ko nga adu ka no ti agar-aram ken ka. Apay, awan pa'y ka dinapilim kadakwada? Ay na, no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay nakakaasi akmat. Angam sa bagay, awan matlugan ni Jomar apang sukon na ken ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano ubad na ka? Ala, daytoy. Di mo man lang malaplap danan tangiwat mo, bakla. Ay nagtal na ka man, amang ano da makangag. Ay nawan problema, ora da makangag. Aklunan nga minin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbag pa'y ka ni Julie. Nasarakan anti forever na. Sana all, kunak man latan. Kat, ado mo ti suitors mo. Adda pa'y foreigner, sana yan. Ay, true. Aduda Ngam, sanda mo't agwapo. Akas ka ni Jomar asutur mo. Wes ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilyak at talaga jegay a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, aklo naman ni Jomar. Panagkunakit na singpat. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo, Sika talaga. Kaya po naman ibagbagak. Aklo naman. Tama nga no, sana makauray kat siyak ti Arman na. Ay, in 1 minute, datan ko na kon. Anya, ay sika talaga. Tila ibagbagam.
manumatan na bulan tinapalabas. Manipod nagdatonakan ka. Ang maging ta, diyan mo, nandanamnamakan ka, Marife. Jomar. Ang sana parikot na ita kanyak. Ay ayatan ka unay. Isong agurayak, ang ingkat aklunan na. Jomar. Makita Makita kan mariknak anapod no ka kanya. Iso nga ita, aklunan kan. Kaya't mo asawan na. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sikat ti umuna ang boyfriend ko. Kat sapay la ko mata di naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay ko mata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Kan sapay la ko ta di nakpagaramitan iti saan anasayaan. Ikarik, saan to apulos ang mapasamak na ita? Aramidag tamin. Tapno saan mat ngagbaliw ti panagtalag mo kanyak. Di kan to agbabawi iti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik da ita. Ang kasanugayam ni Hana. Di matimbaga ko ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagabrod na. Iso nga awan ti rumbang pagdanagam. Sikan ti ayata kita. Kat panagnagakkan ka da ita, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi Ni Jomar nanang, ayun gayam, jakmatan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Ha? Kinapudno na, doa bulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko. Ay katuan akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak iding at dakayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wala nang, iso, ngum kaayan ayat na ididay jay. Sakbay ang nag-abroad di babae, nagwinaswas da. Kasta, bala uray agayan ayat kayon. Di mo liplipatan, di ka na ayon ko nga ibilbilin kan kanak ko. Nang runa kat itakala ang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo itiday siya at Jomar. Adalom kumapay anaimbag ti husto a kababalin na anak ko. Wana nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar. Kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na iti regalo nga intad mo kanyak, Jomar. Awan na nyaman na. Sikakit dimat. Magusto ko na dayto ako entas kan earrings. Siguro, nangina dayto yan niya. Agyaman ak na magustuhan. Awan tinangina kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kadya itong sing-sing. No, umanugot ka. Ha? Sing-sing ko na? Wen, mariknak nga ayatan naknat. Iso ang masigurado asaan ka ngagkad-kad. Ha? Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wen nolakid dito manugot ka. Wana, asino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta. Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? One friend. Ay, sana all friend. Umun-una ka pa yan nga agkasar nga may tisyak anabayagan nga the boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matanday ta, friend. Katwan sabalin tumanon inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya nga More kids kunakton. Anya! Sika talaga. Agpada kayo kinibakla. Kastamat lang tibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre dito iti kapipintasan na lugar para iti agayan ayat akas kadata. Umay ka, mapantay dya banda. Napintas ti view ijay. Okay. Okay. Agtugaw ta dito Wow.
Nagpintas ngagpay sa TV, Jomar. Wen mat, kasmot lang ti kinapintas din nobya. Adandanin agbalin nga asawa. Sika talaga. Katwen mat, sakit din? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnak akon at talaga nga ay ayatan na. Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan mariknam ton tipudpud no panagayat ko. Inton agkalay satan. Matungpal ton dayta, iti kabiitan a panawan. Okay kadikan ka. No, dito ita na maturog ita arabi Malam nga minan. Mga no awan maabutan ta ita abas ngagturong ija Isabela. Masapa talatan inton bigat. Awan parikot iti dayta. Okay lang, basta kadwa ka. Sige nga Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay na, nasaya ta simra ka ita, friend. Una. Oh, apay nga awan kay di biyernis. Di ka pa'y nagte-text, wano ag-chat, no sa dino tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. Awan nga min signal itinapanan mi kini Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan kini Jomar? Nag-date kami. Iso asa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon. Amok matlaang nga isot isong bat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibagak? Anya nga rod? Mag-ingat ka sa boyfriend mong babaero. Anya? Amo matan kanya, nalaingak nga gimbistig ka. Iso, ama-amuak, dagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din dahit ang ibagbagan, friend. Ay, jak pa'y kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan, no pod no timang mangag ko. Ibagak tumetlakan ka. Api nga taakas dito bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas di mo't timbaga na. Jay ka di naibaganakin ka, panagnakan na pa yung umuna? Friend. Kastunay, nakita na kanu ni Jomar, ili di na minsan nakalman. Adda kanu kadwan babae. Anya? Iso tinakuna na kanyak, friend. Kat no saan ka nung agbidot? Iso dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana, kunana idikalman. Anya? Agkadwa kami mo't kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan anak ko. Kasla saan ka makaid na? Nana. Oh, apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya kanak ko. Diyak namin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya? Madanagan ak nanang. Diyak amuno anya ti aramida. Nang runa idinadamag ko anak kasubdin dito Pilipinas jay ex-girlfriend na. Kun adda na kay baga kanyak. Nakita da ida nagkuyog ijay ili. Anya? Diyak kaya't apat yan. Gaputad da pa nagtalag ko kankwana asaan ng kalukuan. Nana. Oo, apay nga ay agsangit kamutin anak ko. Sa balit ang parparig na kanya. Diyak ka muna niya taramita. Diyak kaya't apanunutan aluklukwan nak ni Jomar. Ngamday tatag parparig na kanya, nanang. Napan ka ka di balay apag-abangan ni Jomar? Friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apim manawan ni Jomar ichay. Anya? Kan may napanak iji pagtrab-trabahuan na. Nakunada kanyak anag-resignan. How come? No sa anak ngagbidot. Nagawid iji lugar da. Pampanunutak ang mapanak iji lugar da.
Kaya't ko la kumama kasarita. Uy, agsangit ka matan. No kaano nagplano kami para iti kalay sami. Isumat ti panangrugi ti panubok kada kami. Tsaka mo na niya ti aramida. Kaputa pulos matadyak nakasarsalita ni Jomar. Manon alawas. Tsaka mo na niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na anak ko, pangasim ka di. Mangan ka. Awan ganas ko ang mga nanang. Mangan kay latan. Mga nakdulatan ng mabisinak. Ay, saan mo kumabaybay ang tibagim anak ko? Kita umanday talangam. Nagdakulan ti nagbaliwan ti pamagim. Kimutong ka. Nanang. Kan may sa nagunugan da kita matam. Amok nga agparparikot ka gapo iti agdama sitwasyon mo. Ngam saan mo kumamot abaybay-an ti bagim? Nanang. Saan ani Jomar ti makagapo tapno baybay am ti bagim akasta. Ad-adakit di nga ipatag kan ayatom ti bagim anak ko. Pagyamanam kit di, tanakitam ti kasjay nga ugali na, ita ta saan kayo pa'y anagkasar. Ngam, nanang. Ipatag mo ti bagim. Saan asika tinapukawan, no dikat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inam, friend. Friend. Saan asika tinapukawan, no dikat ni Jomar. Aklunum latan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Oray anya ti aramida. Jak maliwliwan ti bagit, Julie. Ay ayat ako na ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok dayta, friend. Ngam no talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumaabas talatan pinanawan? Iso asaan kan amang namnama nga agsubli pay ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno a lalaki, awan ti ilimod na ken ka. Anya? Mapan ka talaga iti lugar da Jomar? One friend. Kayat ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dayta nga inaramid na ken ka, friend. Pakakitaan asaan anapudnuken ka. Friend. Mapan ka iti lugar da? For what? Foreclosure? Ay na. Ti lalaki akas ken kwa na. Saanen anas ken pay dayta closure dita. Move on. Lipata mo day di lalaki. Pangaasim, friend. Kitaan talangam nagbalin kan akas la hagard. Or nusem man tabagim. You deserve better kunak manen. Apay, saan ka kadi asumra kita anak ko? Kwananang, saan? Tapay, anya ti aramidem. Wano sa dino ti papanam, ta saan ka asumra? Agbiyahe ak nanang. Mapanak iyay ayanda Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, Di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si siyak laang. ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsagmak mula ang tibagim iti kastangar aramidam. Ngam, nanang. Saan na kang ay-ayatan ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto kuman day tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaeng iti dayta. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasan ko. Anya ti masapul mau. Salud-sudak la kuma. No amamuyo ni Jomar. Sigun iti bakat nga adda tersena na ang nagsalud-sudak. Dito'y kano ti balay na. Ay, uwan balasan ko. Siya ti ama ni Jomar. Apay kaday. Anya ti masapul mo kan kwa na. Kaya't ko lang kumaama kasarita.
Ay, adamay na pananda iti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asumang pagbalasang kao. Ha? Kaayan-ayat? Uwan. Naku na itay kanyak ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iti ilay. Ay, masikog ngamin. Anya? Umunag ka pa'y balasang kao. Tamang isagana ak iti merienda. Kabayatan ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife. Anya? Saludsudan nak no apay nga mayak dito eh. Anya a klase day ta saludsod. Anya? Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Pakawanan na ko, ma. Amo, nasakta ko na tirik na. Ayayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito Pilipinas. Nagsubli ti siguro pa nagayat ko kankwana. Awanan kay tibayin. Lukas tamat lang. Imbagam kumakanyak, ididamo pa'y lang nga dalata panagayat mo kankwana. Iti kasta, sa anak anang namnamakan ka. Pinanawan na kakaslawan anyaman na. Nagplano tangang kalaysa. Nang namnama, ngam kastoy gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak. Pakawalan na ko, ma. Aglunan ta. Saan adata tinaikari ditong galmaysa. Ayayatat unay ni Hana. Katjak kabailan ama pukaw itibiyag ko. Anya! Ay, imbagakmet ngamin ken ka nga uray di kan mapmapan. Na imbag kumamat no imbagam kanyak taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag, nakasarita ko ni Jomar. Lipatan mong dayjay. Kas iti kanayon mi nga ibagaken ka. Anya kamet. Saan ama ikariti lalaki akas ken kwa na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dayjay lalaki ti makagaputap no kas tamblatan? One friend. Amok anarigat ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam aram itek ti amin. Mailiw-liwag ko lang ti bagik. Amok adumteng to ti aldaw. Malipatak ton amaming pinsan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak, Miss F. Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, ngam iti agangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam, Marife. Adda dagiti tattao adumteng iti biag tayo. Adda mang paragsak ken adamot mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem ngem mangibati met iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitungpal to ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Marife, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.